Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Our Paki Poto today is Te Kāihe me te Raiona Māuiui by Aesop. There are two kupu hou in the kōrero. The first is whakapāha, and it means to apologise. Anei te tauira. Ka kore au e tae ki te hui, tukuna aku whakapāha. I won't be able to get to the hui anymore. Please send my apologies. Our second kupu is tūkupu, and it's manawareka. It means satisfied or pleased. Kua manawareka mātou I tō whai whakaaro mai. We are so pleased you thought of us. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kāihe me te Raiona Māuiui, nā Aesop. E ai ki ngā kōrero-rero I Māuiui te Raiona, a kua noho tarā whare, ki reira hoki ia, hari kua ai, I te kitenga I ana pononga e toro atu ana kia mihia o nā mana. Nā reira te toko maha I tomo atu ai. Nā wai, ka mau hei pārurenga mā te Raiona, te manawareka ai I te kainga o rātou. Engari tonu, tērā ētahi I kite I te Kāihe e āta noho tūpato tonu ana I tawhiti. Ka rongo te Raiona I tōna tamōtanga, ā ka tukuna e ia tētahi kuri ana me te kōhingo e kore te Kāihe e huri tuarā atu I te mana me te manahau. Arā, me toro ia ki te mihi pēnei te marea. Ka mea atu te Kāihe ki te kuri, kia whakapāha atu ki tōna rangatira. Kia whāki hoki ki aia, e meana ia kia toro atu ki aia. Engari me pono taku kōrero, tāna I whakatakoto iho ai. Katoa ngā tapu ai e kite nei au, kua anga ki roto I te ana, te hoki mai anō. Nā reira, e pai ai tōku hauora, e tika ana kia noho kē mai nei au. Ko te kiko o te kōrero, he hua tō te whai putanga mai, āmua I te tomokanga atu. The Ass and the Sick Lion by Aesop. It was reported that the lion was sick and confined to his den, where he would be happy to see any of his subjects who might come and pay the homage that was due to him. Many accordingly went in and fell easy prey to the old lion, who devoured them at his leisure. But it was observed that the ass very carefully kept away. The lion noticed his absence and sent one of his jackals to express a hope that he would show he was not insensible to motives of respect and charity by coming and paying his duty like the rest. The ass told the jackal to offer his sincerest reverence to his master and to say that he had more than once been on the point of coming to see him. But the truth of the matter, he observed dryly, is that all the footprints I see go into the cave, but none come out again. So for the present, my health demands that I stay away. The moral being, it is wise to see one's way out before one ventures in. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is nearly 100 posts. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well.
You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko taurapau e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.